زیارت شریف سو صٲب کرال سٕنٛدِس زیارتس پٮ۪ٹھ دوٗرِ دوٗرِ علاقو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ عقیٖدت سان یہِ چھُ پایہِ بوٚڑ بُزرگ کۭتیاہ تعریٖف کرو تیٖژ چھنہٕ زیٚیہِ طاقت تیوٗت چھُنہٕ زیٚیہِ طاقت کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کو أہٕنٛدۍ تعریٖف کٔرِتھ ہتو ہو طٲلبو موروز پتھ گتھ کر پننہِ آستانے یہ چھُ سارے لبہِ لباب چھُ یہِ چھُ انسانس اندر اللہ تعالیٰ بٔسِتھ اللہ تعالیٰ چھُ انسانس اندر بٔسِتھ اگر اسہِ پنُن پان تگہِ پہچانُن اسہِ چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز چھُ اسہِ یکسٲنیت ہیٚچھناوان یکسٲنیت چھِ اتھ حدس تام کہِ سوش کرال صٲب علیہ رحمہ چھِ ونان دپان چھِ اکھ ژٕ تہٕ بیٚیہِ بہٕ گنزر مبا ہبائی چھُے گُمانے اتھ چھُ ڈاکٹر اقبالن ووٚنمُت ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اشکال صٲب رحمۃ اللہ علیہ دار خدمت سپدیمٕتۍ مومن صٲب شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہنز زیارت شریف موجود ببگام علاقس مز اور تمہ پتہٕ روز شاعری ہند سلسلہ لگاتار جاری یتھ کٔنۍ زن یمو مختلف کلامہٕ درج بند کٔرۍ سوشکال صٲب آسان صادر چھِ أمِس آسان پٮ۪ٹھٕ یہِ چھُ أمِس ونان کنس تل دپان چھُس ژےٚ چھُتھا مےٚ اجازت ہیوٚتمُت ژٕ اگر درٛایَکھ ژےٚ کٔمِس ہیوٚتُتھ اجازت پتہٕ چھُ خۄدا دپان چھُس ووٚتھ خۄداے سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ تھوٚد سۄ چھِ وۄتھان خۄداے سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ تھوٚد یہِ چھُ سوشکال صٲبٕنۍ کرامات فرماوان چھِ سوشکال کران تس پیوند یس آسہِ دلس صفٲیی سوشکال کران تس پیوند یس آسہِ دلس صفٲیی چھٔلِتھ پانس دیُن گژھِ رنٛدٕ خۄدا ونٛدٕ کرال چھُ اوسمُت بِذٲتی حظ أمِس چھُ فادرس ناو اوسمُت عارف صٲب کرال یہِ چھُ بذاتہِ کھۄتہٕ کرالہٕ کٲمٕے کران ٲسمٕتۍ یہِ تہِ اوس پانہٕ تہِ کرالہٕ کٲمٕے کران یِہُنٛد پیش چھُ روٗدمُت أتھۍ کرالہٕ کامہِ ہوتہِ کٔر حرکت مدن وارن ییٚتہِ لٔج دل چن تارن پاے دۄیہِ طرفہٕ گراے لٔج زُلفہِ شاہ مارن روٚے چھُ شبنم زن ناگہٕ جوے دۄیہِ طرفہٕ گراے لٔج زُلفہِ شاہ مارن روٚے چھُ شبنم زن ناگہٕ جوے مانہِ امہِ کُے نِش وٲصِل کارن ییٚتہِ لٔج دل چن تارن پاے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم تُہۍ چھِو وٕچھان وایس آف صوفیزم تہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز بٹ ساحل مےٚ چھےٚ وۄمید کہِ تُہۍ سٲری دوس ٲسِو خۄش تہٕ خۄشحال وارٕ وَتہِ روٗزِو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت و سلامت بخیر و عافیت پننٮ۪ن گرن منٛز تہٕ انشاء اللہ روٗزِو خۄشحٲلی سان چوٗنٛکہِ آز 11 اگست 2025 بروزِ برٛٮ۪سوار عرسہِ مُبارک جنابِ حضرت سوشکال صٲب رحمۃ اللہ علیہ یُس زن مناونہٕ پٮ۪ٹھٕ تقریٖباً 5 کِلوٗمیٖٹر دوٗر اکھ خوٗبصوٗرت علاقہٕ یتھ زن اِندر علاقہٕ ونان چھِ تہٕ ییٚتہِ زن یِہنٛز زیارت شریف موجوٗد چھِ یِہُنٛد عرسہِ مُبارکٕچ اگر أسۍ کتھ کرو آز 11 اگست 2025 ییٚتہِ زن مختلف تقریٖباتن ہُنٛد انعقاد سپدیو البتہ آز دۄہس محفلہِ سموٗہُک انعقاد کرناونہٕ آمُت اوس ییٚتہِ کہِ انتظامیہ طرفہٕ یتھ منٛز أسۍ کتھ کرو وادی کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ تِم مشہوٗر و معروٗف فنکار پننہِ فنُک مُظٲہرٕ کٔرِتھ عاشقن ہٕنٛدۍ دل شاد آیہِ تہٕ یتھ منٛز زن أسۍ کتھ کرو سوشکال صٲب رحمۃ اللہ علیہ سٕنٛدۍ مختلف اشعار باونہٕ آے تہٕ یتھ منٛز زنہٕ مختلف عاشقو مختلف یِم تہِ صوفی کرامن سٕنٛدٮ۪ن دربارن سۭتۍ لٲے خٲے تھاوان چھِ یا دربارس منٛز شرکت کٔرٕکھ اور مختلف گلوکار پننِس فنُک مُظٲہرٕ کٔرِتھ عاشقن ہٕنٛدۍ دل شاد کرنہٕ آے تہٕ یتھ محفلہِ سمٲج رنگت دِنہٕ آے اسہِ سۭتۍ چھِ تُہنٛدِس سکریٖنس پٮ۪ٹھ نظرِ گژھان ذمہٕ داران شخصیت انتظامیہ جنابِ حضرت سوشکال صٲب رحمۃ اللہ علیہ سٕنٛدۍ کینٛہہ انتظامیہ ذمہٕ داران شخصیت یِمن نِش کرو کتھ باتھ کرنٕچ کوٗشش کیاہ مُدا مقصد چھُ یہِ دۄہ مناونس منٛز تہٕ اہنٛدِ طرفہٕ کیاہ خیالات روزن سوشکال صٲب رحمۃ اللہ علیہ سٕنٛز سانہِ وادی کٔشیٖرِ اندر سۄ مشہوٗر شخصیت پٔکِو کرو ییٚمہِ پروگرامٕچ شروعات وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم غلام محمد میٖر روزان چھِ أسۍ تۄہہِ نِش یژھو زانُن کہِ پرٛٮ۪تھ ؤری یِتھ کٔنۍ زن کتھ کرو أسۍ عرسہِ مُبارک سوشکال صٲب رحمۃ اللہ علیہ یُس زن مناونہٕ چھُ یِوان تۄہہِ نِش یژھو زانُن کیاہ مُدا مقصد چھُ یہِ عرسہِ مُبارک مناونس منٛز بِذٲتی چھُ ییٚلہِ حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سعید علی احمدانی رحمۃ اللہ علیہ یور تٔرۍ پتہٕ یِم صوٗفیانہِ کرام ییٚتہِ ٲسۍ اولیاء تٔمِس سۭتۍ ٲسۍ یہِ دیٖن گوٚو پتہٕ جٲری بذریعہ لنگر وٕنکٮ۪ن تہِ چھُ کُنہِ کُنہِ جایہِ کُنہِ زیادٕ پٮ۪ٹھ لنگر چلان تتہِ نہ چھُ بِلا مذہب مِلت چھُ تِم لنگر چلان اِموٕے ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ آو یہِ لنگرٕ ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ گوٚو چالو پتہٕ کانٛہہ دیٖنٕچ کتھ آیہِ لُکن نِش واتناونہٕ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن زیارت شریف سو صٲب کرال سٕنٛدِس زیارتس پٮ۪ٹھ دوٗرِ دوٗرِ علاقو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ عقیٖدت سان یہِ چھُ پایہِ بوٚڑ بُزرگ کۭتیاہ تعریٖف کرو تیٖژ چھنہٕ زیٚیہِ طاقت تیوٗت چھُنہٕ زیٚیہِ طاقت کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کو أہٕنٛدۍ تعریٖف کٔرِتھ أہٕنٛدۍ تعریٖف زانہِ پانے ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ وۄنۍ چھِ عقیٖدت چھُ یہِ کہِ أہٕنٛز تعلیٖم چھِ یکسان أہٕنٛز تعلیٖم چھِ برادری أہٕنٛز تعلیٖم چھِ بایی چارٕ أہٕنٛز تعلیٖم چھِ صوٗفی ازمٕچ یِہے کتھ کہِ بایی چارٕچ تعلیٖم چھِ سوش صٲب کرال آمٕتۍ دِوان أہُنٛد مرشِدِ کٲمِل جناب حضرت مومن صٲب تِہنٛز تہِ اوس یِم بُزرگانہِ دیٖن آمٕتۍ چھِ کشمیٖرس منٛز یِہنٛز تعلیٖم چھِ یکسان
इहज तालीम छन फर्क तन कह दुगनारच कत कह हसदच कत कह कुन जुल्म जबरच कत कह इहज कत इंसानियत यस इंसानियत अत आव जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमो बर तथ हर वक्त अगस्त 2015 बरोज ब्रसवार सुशकाल सोबन यह उर्स मुबारक इनका सपदान प्रथ वरिय अत मज कुमन तकरीबातन हन इंतजाम कर काल हज शबस मज अवरा शरीफ पर्न खत्म शरीफ पर्न हसब रवायत तमाम जियारतन पर पढ़न तो रात शब सुबह पे ये अमि महफिल समूह इनकाद कर तो अत महफिल समहस मज कुहन ताउन रोजान यह फरमाई तो महफिल समहस मज कुम कुम गुलकार रोजान कम तरफ कर गवर्नमेंट तरफ ताउन कल्चर अकेडमी हंद तरफ ताउन प्रथ कंस हंद तरफ ताउन अत मतलब मुखालिफ कह बिल्कुल ये कत करो बोजन तौर जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एंड कल्चरल लैंग्वेज के तरफ आई क्या गुलकार बुक कर या दोहस पे या अमे मजीद कश्मीर गुलकार सोसाइटी या दोहस पे तुम ताउन दिवान और वनकस स्टेजस पे यम जन सुशकाल सोबन यम अशार पढ़ आशकन हंद दिल शाद करान और मजीद वनो कि जम्मू कश्मीर पुलिस यथ मज ताउन दिवान यथ मज जन मुख्तलिफ अवाम वारा अवाम यथ उर्स मुबारकस मज नजर गसान अत मज वनो कि अदब व एहतराम ख्याल थवन या मजीद यम तन इंतजाम मुख्तलिफ अदार यम जन सरकारी अदार तम यथ पे ताउन दिवान क्या यह पोज बिल्कुल प्रथ कह डिपार्टमेंट प्रथ कह अदार यस ताउन मुकम्मल दिवान सह महकमे पुलिस महकमे वाटर सप्लाई महकमे बिजली या बाकी डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट DC साहब SP साहब सब ताउन देते हैं इसको बड़े शौक से कदर से नजर सुशकाल सोब रहमतुल्लाह अलैह सद हालात ज़िंदगी तौर लकचार पे क्या सफ़र रूदमुत सुशकाल सोब रहमतुल्लाह अलैह से मुख्तसरन सच साहब कराल बिजाती अमिस फादरस नाव आरिफ साहब कराल यह बजात खुद कराल कम कर यह पान कराल कम करान तहद पेश रूदमुत कराल काम सती तम पतन क्या सफ़र रूद सो इत जन वनकस सुशकाल सोब रहमतुल्लाह अलैह इन शायरी बे अंदाज या तम बुजुर्गी हज कथ करामात नसीहत बे अंदाज हिसाबस मज पर्न जान आज इन बुजुर्गन हंद तौर मुख्तलिफ मजलिसान मज मुख्तलिफ सूफिया मजलिसान मज पर्न क्या तुंद तुम वन तो क्या वक्त सो ये सात शायरी कुन लगे या कत लगे सुफियाना अब्दुल्ला साहब चेयरमैन आस्थान अली तो ये वन अब्दुल्ला साहब बता मोहतरम यह वो तुम कैंचन जिम्मेदारान शख्सियतन सत बात कर यमो कोर अमे ख्यालात इजहार कि यह अमे दोहस मज मुदा मकसद क्या और अत तो यही फिक्र यम दह बाकियन उर्स मुबारकन हंद पे माय मोहब्बत यकसनियत तो मिल चारुक सबक दिवान तो यकसनियत पान वन माय मोहब्बत भाई चारा असनुक सह तलकीन दिवान ये कत करो वादी अंदर मुख्तलिफ सूफिया करामन हंद सूफिया बुजुर्गन हंद यम दह मनावन युन त मुदा मकसद यी रोजान यम दह मनावनस मज वन तुंद स्क्रीनस पे ब्याक शख्सियत नजर गसान यमन निश जानो हालात जिंदगी सुशकाल सोब रहमतुल्लाह अलैह यम कत लगमित अत सूफियाना माहौलस कुन सूफियाना मिजाजस कुन जानो यमन निश मजीद क्या ये प्रोग्रामस रूजू अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रहतर मे नाव जनाब रोजान ये इंदरगामस मज बहुत खदमतगार सोश सोब जान कि क्या वक्त सो ये सात जन सुशकाल सोब रहमतुल्लाह अलैह जन्म सपदमित तो तम पत कत इस हालात जिंदगी वाबस्त इन सूफिया दरबारन सूफिया शायरी सत यह फरमाई बह कर अर्ज ये कि जन मोहताज कुन तारुफ कुन तारुफ मोहताज बह वन ये सूफीज़म मतलब यह कत ोट यकसनियत सूफीज़म यकसनियत हेचनावान यकसनियत अत हदस तान कि सुशकाल सोब अलैहि रहमत वन दपान तो बे बह गंजर मबा हबा यह गुमान अत डॉक्टर इकबालन वोनमुत एक ही सफ में खड़े हुए महमूदो अयाज न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज तुम हेकू पान असल पे अंडरस्टैंड कर जन सूफीज़म लवर्स तिमन असल पे पता यह सूफीज़म गो क्या मगर चूँकि वनकस मज सठा ज़रूरत अम सूफीज़म बह कर ये गुजारिश कि सूफीज़मस पे अगर पको यम जन फितन फसाद यम गसन सारी ख़त्म कह कुन रोज न कह फितन फसाद
ژھوٹ پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ یہِ کَتھ کہِ صوفیٖزم چھُ وٕنکٮ۪نَس اِنسان اگر اپناوان یہِ چھُ روح اِنسان سُنٛد. ناظریٖن محترم تۄہہِ تام واتناونٕچ کرو کوٗشِش سُشکال صٲب رحمتہ اللہ علیہ چھِ 1762 پیدٲیش سپدیمٕژ اور تَمہِ پتہٕ پیشہٕ طور ٲسۍ یِم کرٛالہٕ کٲم کران یِہِنٛدۍ زن بابہٕ صٲب یِمن زن ناو اوس عارف صٲبِ کرٛال رحمتہ اللہ علیہ یِم زن پیشہٕ طور تہِ کرٛالہٕ کٲم کران ٲسۍ اور یِہِنٛدۍ بابہٕ صٲب تہِ ٲسۍ صوٗفی شٲعری کُنہٕ وابستہٕ صوٗفی شٲعری کُنہٕ لوے کھوے تھاوان سُشکال صٲب رحمتہ اللہ علیہ چھِ در خدمت سپدیمٕتۍ مومِن صٲبِ شاہ رحمتہ اللہ علیہ یِہٕنٛز زن زیارت شریف موجوٗد چھِ ببگام علاقس منٛز اور تَمہِ پتہٕ روٗد شٲعری ہُنٛد سلسلہٕ لگاتار جٲری یِتھ کٔنۍ زن یِمو مُختلف کلامہٕ درج بنٛد کٔرمٕتۍ چھِ اور سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر کلام تہِ آز صوفیانہ محفلن منٛز پرنہٕ یِوان چھِ اور یِمن یعنی کہِ سُشکال صٲب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز حالاتِ زندگی چھِ تِمن بڑٮ۪ن بُزرگن صوفی بُزرگن یا صوفی شٲعرن سۭتۍ وابستہٕ روٗزمٕژ یعنی کہِ أسۍ کرو کتھ یِہُنٛد وۄتھُن بِہُن چھُ مُختلف صوفی کرامن سۭتۍ روٗدمُت یعنی وادی کٔشیٖرِ منٛز سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر زاننہٕ یِوان چھِ اور لگاتار یِمو شٲعری درج کٔرمٕژ چھِ بالکل تۄہہِ تام واتناونٕچ کرو کوٗشِش سُشکال صٲب رحمتہ اللہ علیہ یِم زن فرماوان چھِ سُشکال کران تس پے ونٛدٕ یس آسہِ دِلس صفٲیی سُشکال کران تس پے ونٛدٕ یس آسہِ دِلس صفٲیی چھٔلِتھ پانس دیُن گژھِ رنٛدٕ خۄدا ونٛدٕ الہی زانُن کہِ سُشکال صٲب رحمتہ اللہ علیہ یِم زن بُزرگ روٗدمٕتۍ چھِ تَمہِ پتہٕ کۄس تربیت سپٕد یِمن مومِن صٲب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِ رنٛگہِ اور یِم سپٕدۍ اتھ تصوُفس مومِن صٲبس نِش چھُ بیسکلی چھِ تربیت حضرت سُشکال صٲبس مومِن صٲب سٕنٛزٕے عام فیم کتھ زبٲنۍ منٛز ونہٕ بہٕ یہِ کتھ کہِ سُشکال صٲب ٲسۍ شۄنٛگان پننہِ خانٛدارنہِ نِشہِ مگر تِم ٲسۍ نہٕ پتہٕ آسان تتہِ کینٛہہ تِم ٲسۍ آسان مومِن صٲبنہِ پتہٕ اوس واتان صُبحٕکہِ ٹایمہٕ بیٚیہِ سُشکال صٲب گرٕ ہُمِس اوس نہٕ أمِس کٲنٛسہِ خانٛدارنہِ آسان حِساب اوسا کینٛہہ یوٚتانۍ سُہ گرٕ چھُ واتان. رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِ حالات زندگی سۭتۍ جُڑِتھ کینٛہہ کرامات یہِ تۄہہِ پننٮ۪ن بُزرگن نِش بوٗزمُت چھِ یا پانہٕ پوٚرمُت چھُ کِتابن ضروٗرت اوس نہٕ کینٛہہ کیازِ عام کٔشیٖر زانان کہِ سُشکال صٲبٕنۍ یِم زن یِم کرامات چھِ یِم چھِ سارنٕے پتہ سُشکال صٲب اوس بُنیٲدی کرٛالہٕ کٲم کران بانہٕ بناوان تِمے گژھان کٕننہِ اکھ کرامات ونہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ سُشکال صٲب چھُ اکہِ دۄہ نیران یہِ چھُ گژھان بانہٕ یٔٹۍ ہٮ۪تھ بانہٕ کٕننہِ یپٲرۍ چھِ أمِس خانٛدارِنۍ گُزران ییٚمہِ ساتہٕ أمِس خانٛدارِنۍ گُزران چھِ أمِس چھُ یہِ چھُ وۄنۍ اَتہِ چھُ سمان لُکھ مگر ہے ہُہ کتہِ چھُ کرٛال کتہِ چھُ ہے سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ گرٕ آو یِمو ووٚنُس دوٚپُس ہے ژٕ کتہِ اوسُکھ یِتھ پٲٹھۍ خانٛدارِنۍ ژےٚ گُزرییی دوٚپنکھ أمۍ چھا مےٚ اِجازت ہیوٚتمُت بہٕ نیرٕ امہِ پتہٕ چھُ سُشکال صٲب اژان انٛدر دپان چھُکھ أمِس ترٲیِو پٮ۪ٹھٕ کینٛہہ ژادر نوٚم نتہٕ نِیِو نوٚم پلو یِم دیٖوُس دٔپِس وۄتھ خۄداے سُنٛد ناو ہٮ۪تھ تھوٚد پتہٕ چھُنہٕ بہران چھُنہٕ کانٛہہ پتہٕ چھُ پانے سُشکال صٲب اژان ژادر چھِ أمِس آسان پٮ۪ٹھٕ یہِ چھُ أمِس ونان کنس تل دپان چھُ ژےٚ چھُتھا مےٚ اِجازت ہیوٚتمُت ژٕ اگر درٛایَکھ ژےٚ کٔمِس ہیوٚتُتھ اِجازت ہۄ چھُ خۄدا دپان چھُس وۄتھ خۄداے سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ تھوٚد سۄ چھِ وۄتھان خۄداے سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ تھوٚد یہِ چھُ سُشکال صٲبٕنۍ کرامات چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس اکھ ناچیٖز اکھ کینٛہہ تِم کرامات چھِ سُش صٲبنہِ یتھ نہٕ حِساب چھُ کِہیٖنۍ سۄ کانٛہہ شعر یُس تُہٕنٛدِس دِلس اکھ الگ زیٖنت بخشان چھُ سُشکال صٲبُن ہتو ہو طٲلبو ماوروز پتھ گژھ کر پننہِ آستانے یہِ چھُ سارے لبہِ لباب چھُ یہِ چھُ انسانس اندر اللہ تعالیٰ بٔسِتھ اللہ تعالیٰ چھُ انسانس اندر بٔسِتھ اگر اسہِ پنُن پان تگہِ پہچانُن اسہِ چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز ضروٗرت وسلام. ناظریٖن محترم یہِ گوٚو یِمو مختصرن سُشکال صٲب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدۍ حالاتِ زندگی و کینٛہہ کرامات یِم زن درج چھِ اور مزیٖد تہِ واتنو أسۍ اطلاع یۄس زن عُرسہِ مُبارک سُشکال صٲب رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد مناونہٕ یِوان چھُ 21 اگست 2025 بروزِ برٛٮ۪سوار تۄہہِ تام واتناونٕچ کرو کوٗشِش سُشکال صٲب رحمتہ اللہ علیہ چھِ مُختلف صوفی کرامن سٕنٛدِ ہٕنٛدٮ۪ن دربارن منٛز وۄتھُن بِہُن روٗدمُت یِمو منٛز درج چھُ محموٗد غمی وہب صٲبِ خار اور مزیٖد یِتھ کٔنۍ أسۍ فرمو کہِ یِہٕنٛز تربیت چھِ مومِن صٲبِ شاہ رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِ رنٛگہِ سپدیمٕژ اور تمہِ پتہٕ یِمو تِمن مقاماتن ہٕنٛز ذِکر تہِ کٔرمٕژ یِتھ کٔنۍ اسہِ صاف ظٲہِر چھُ گژھان یِہنٛدِ شٲعری سۭتۍ تہِ اور مزیٖد ییٚتہِ کہِ زن کتھ کرو أسۍ سُشکال صٲب رحمتہ اللہ علیہ چھُ وِصال فرمومُت نومبر 1854 ییٚمہِ دُنیا رحلت فرمٲمٕژ اور آز تہِ یِہنٛدِس یادس منٛز یہِ دۄہ مناونہٕ
یِوان چھُ ییٚتہِ زَن کَتھ کَرو أسۍ یَتھ دۄہَس منٛز مُختلِف زایریٖن مُختلِف عاشقان یَتھ عُرسہِ مُبارکَس منٛز شِرکت کٔرِتھ فیضیاب گژھنٕچ کوٗشِش کَران چھِ اور مُختلِف اِنتِظامیہ طرفہٕ مُختلِف تِمَن تقریٖباتَن ہُنٛد اِنتظام کَرنہٕ یِوان چھُ اور مےٚ چھِ وُمید کہِ تۄہہِ آسہِ یہِ پرٛوگرام سٮ۪ٹھاہ پَسنٛد آمُت اور پَسنٛدیٖدہ سۭتۍ سۭتۍ واتنٲیِو زیادٕ سے زیادٕ لُکَن تانۍ بیٚیہِ تھٲیزیو پنٛنٮ۪ن دۄہَن منٛز یاد اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ صحت و سلامت بخیر و عافیت ٲخرَس پٮ۪ٹھ کَرو یہِ شعر پیش بدکار پانو خۄدرا داکھو ژےٚ نہٕ یاد روٗدٕے کینٛہہ تاوَن چھُ دُنیا یورٕ کیٛازِ اکھو ژےٚ نہٕ یاد روٗدٕے کینٛہہ روٗزِو مزیٖد جانکٲری خٲطرٕ جُڑِتھ مےٚ تھٲیزیو پنٛنٮ۪ن دۄہَن منٛز یاد اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ صحت و سلامت بخیر و عافیت دِیِو مےٚ سۭتۍ میٲنِس کیمرہ مین ڈار بِلالَس سۭتۍ اِجازت روٗزِو وٕچھان وایِس آف صوٗفیٖزم بیٚیہِ اَکہِ وِلہِ گژھِ بیٚیہِ أکِس نٔوِس پرٛوگرامَس سۭتۍ روٗزِو وٕچھان وایِس آف صوٗفیٖزم دِیِو اِجازت السلامُ علیکُم